ke le thabo David wa bolela a re ke bile ka thabo e ba re a re yeng tlong kholo ya morena. Amen. Ke lo senyana ko bana ba modimo re ba leng lentswe la modimo keng ya Mateo 21 verse 12 to 16, and then re ba le Mareka 7 verse 21 to 23, re ba le Diema 6 verse 16 to 19. Modimo a re tlhonolofatse. Matthew 21 from verse 12 to 16. Amen. Amen. Jaanong Jesu a tsena mo tempeleng a feta a leleka botlhe ba ba rekisang le ba ba rekang mo tempeleng. A fenola ditafole tsa ba ba ananyang madi le ditulo tsa ba ba rekisang maphoi. A ba a raya a re, go kwadilwe gape, ntlo ya me e tsediwa ntlo ya thapelo, mme lona le e dirile mogopo wa dinokwane. Fo difofu le batlotsi ba tla go ena mo tempeleng, mme a ba fodisa ya reka peresita ba bagolo. Amen. Re a lebola Bruno gore le ka ya go Mareka 7 and then 21 to 23. Our opening scripture ke Matthew 21 verse 12 to 16. Se ne a fetsa go se bala Bruno na bjano, and then ona bjano re ya Mareka 7 verse 21 to 23. Mareka 7 verse 21 to 23. Mo teng mo dipelong tsa batho go tswa dikakanyo tse di bosula, e bong dikgokafalo le tsa bogodu le dipolao le tsa boikanyologo jwa banyalani le megagaro le tsa bokgogo le bolotsana le boitaolo le lefufa le go kgatlha le thantsho le bosilo. Tsotlhe tse di bosula tseo di tswa mo teng di itshekolola motho. Amen. Re balele Diema Proverbs 6 verse 16 to 19. What ke Diane 6 verse 16 to 19. Diane 6. Yeah, 6 from verse 16 to 19. 16 from 16. Yeah, from 16. Chapter 6 from verse 16. Amen. Yone ba le gabe. Dilo di le thataro morena o di tlhoile. Tse supa ke maila mo go ene. Ke matlo a boikgantsho. Le loleme lwa maaka. Le diatla tse di tlolang madi a senang molato. Le pelo e e logamano a bolotsana. Le maoto a itlhaganelelang kwa bosuleng. Le mosupi wa kako yo o bolelang maaka le yo o losang bana ba motho. Amen. A re rapeleng bana ba modimo. Yehova Xikwembu xa matimba tatana, o xa tintswalo, wena loyi nga kona ku ya la ku nga heriki, wena mutumbuluxi wa tilo ni misava, ni le ka madyambu swi ka swi nga Xikwembu xa matimba tatana, hi ta amahlweni ka wena ku khensa Xikwembu xa tintswalo. Xikwembu hi khensa musa wena Xikwembu xa matimba tatana loyi nga hi endlela wona eka minkarhi ya makumu leyi hanyaka eka yona. Tanihiloko hi dyondzisile Xikwembu xa matimba tatana eBibeleni ku loko hi tshama eka wena na wena i ta va ka hina Xikwembu xa tintswalo, ene wena ku ta va ku ri wena xisirhelelo xa hina Xikwembu xa tintswalo hi savulunga. Tanihile ka madyambu swi ka swi nga Xikwembu xa matimba tatana hi fikile la phati ka leyi hleletana Xikwembu xa matimba tatana hikokwalaho ka musa wena, vanhu va ri karhi va huma tindhawini ku hambanana ka tona Xikwembu xa matimba tatana hi rhandza ku khensa ku va hi hlayisile tindleleni ku hambanana ka tona Xikwembu xa matimba ku va hi ta fika a phati ka leyi ndhawu Xikwembu xa matimba tatana hi hlangana hikwalaho ka ku tshemba ni mpfumelelo leswi Xikwembu xa matimba tatana wena i Xikwembu lexi vulavulaka na vanhu Yehova Xikwembu xa tintswalo hi savulunga. Nandza wena hi dyondzisile Yehova Xikwembu xa matimba tatana leswaku hi ta ehlengeleteni hi prepare Xikwembu xa matimba tatana ende hi ta hi ri na expectation eka ni pfumela leswaku Xikwembu xa matimba tatana un'wana na un'wana kona la phati ka leyi ndhawu Xikwembu xa matimba tatana a nga ta ku ta twa munhu kambe tele ku ta twa wena Xikwembu xa matimba tatana loko wena wa ha ta vulavula na timbilu ta hina Xikwembu xa tintswalo ka tekisa tindleve leti nga ta ku yingisela Xikwembu xa matimba tatana ka tekisa na nomu lowu nga ta wu tirhisa ku va yi vulavula hi wena Xikwembu xa tintswalo hi savulunga. Yehova Xikwembu xa matimba tatana a ni suki la ndleleni kutani Yehova Xikwembu xa matimba ndzi vumbiwa matilweni ku va yi ta teka rito ra wena yi ri vulavurisa ku ya etimbilwini ta vana va wena Xikwembu xa tintswalo hi vito ra matimba ra Hosi Yesu Kreste wa Nazareta. Amen. Ya lewa vanhu va modimo ri ka tsia malulo. Amen. Scripture sa rena sa mathomo se re se balileng se bolela ka morena Jesu a tsena ka mo tempeleng a kry-a batho ba thekile ditafola ba rekisa. Amen. And then ra tla ra ba lape sa bobedi bjano
Bibele mola e bolela ka re ne ba le mo business-eng ba rekisa. Morena Jesu a tsena bana ba Modimo a fihla a ba betha ka semepe a wisa ditafola. Jaanong ne ke no re ka jeng a re no tseya tafola bana ba Modimo ya rena re re ke pelo ya motho. Because ke mo motho a dekang di-business tse di farolweng mo pelong ya hae. Jaanong e ke re ba yo mbalela Proverbs 6 verse 16. Bibele ya bolela ye re ho na le dilo tse 7 tse Modimo a di tlhoileng. Jaanong ne ke rata re bolele ka ela ya mathomo ela bro a e badileng mola verse 16 e e bolela gore Modimo o tlhoile ka sekgowa e bolela gore Modimo o tlhoile pride go ikgogomosa. Ke engwe ya di-business e e leng ona ka moara dipelo tsa batho. That's why ke re ke tlo bolela gore pelo ya batho ke yona tafola bana ba Modimo. A ke re motswadi nako nngwe o fela o mo lebelela morena Jesu wa bolela a re a ke dirisile ke sa bone ntate a dire. Motlhanka Modimo wa nako ya rena wa re bontsha mo di-spoken words gore nako engwe ne a sa le re lentswe le o le tlwaetse ya fela a nyaka gore a le tsebe ka botlalo a fela a consulta mo dictionary. Jaanong le fokolela pride bana ba Modimo re ka le lebelela mo dictionary ba le tlhalosa ka mefuta mara bongwe ka tla ka bona re ba bolela re ke CV ba re ke the first mo 7 deadly sin. Ke the first mo 7 deadly sin. Jaanong ka re this deadly sin mara e ka ba e leng and then Modimo a bolela re lengwalo le bro a di balileng la mafelelo la Proverbs chapter 6 verse 7. A ke tsebo re bro le ka re balela yona ka Seesimane Proverbs 6 fela verse 16 to 19 and then re tle re bone this 7 deadly sin. Mara today ne ke no re a re lo lebella ka business ya mathomo e bang ka mara dipelo tsa batho e le pride. Amen. Verse 16. Yeah, from verse chapter 6 verse 16 to 19. These 6 things doth the Lord hate. Yea, 7 are an abomination unto him. A proud look. Yeah, Bibele ya bolela ye a proud look. No mongwe motlanga Modimo wa bontsha bana ba Modimo re sevise a ke re rutile re we are dimensional beings. Yeah. Sevise sina le una le dimension e tswa mo yona. Amen. Ba no tshwantse o lebelele le wena o mo dimension e feng. So sevise bana ba Modimo see from the center of hell. Ene ke dumela rona motho anya ka mo ya hile. Motlanga Modimo a re mo di eleng ke a bottomless pit re ka no bala le ka mangwalo ya a tlhalosa bo Revelation 19 Revelation 9 from verse 1. Ba motlanga Modimo a re sevise bana ba Modimo see from the center of hell. Ene se ti tsweletsa ka mefutafuta. Ba bangwe se ti tsweletsa e dintso tsa go tse tshwere tšhelete. Ape a lesa leselo lena le ba di. Se thomile o tswelela sevise la surprise. Mo mwe se ti tsweletsa a ke re ba bangwe maybe ka malapa rena ke na le ntlo ya gore bose mosadi o mo botse mo mwe se ti tsweletsa ka le ka re ka bona le ka lebela le ka mkhoba twa display yang ka teng mo na mo re phelang mo yona. It is because ke taba ya re se surprise sa ti tsweletsa. A ke re mo mwe sa re bona sa re le ka meaparo sa ti tsweletsa that's why bona Satana khono bereka lo tlhokola batho ka mefuta. It is because a ke re le utlwe bro re a bala mola that's why ke mo mistake a pila here is a what proud look. So that is why motho ya nyaka batho ba mmone ha botse o chance a apare ha botse mara o kra re mafelelong de wa aparang a se mo aparo o khatlhang Modimo wa bolela mo lengwalong la 1 Samuel ke chapter 16 if I'm not mistaken a re na ke lebele sebopo sa motho ke lebella pelo ya motho. So Modimo bana ba Modimo re tlile mo servicing ha nya ke ka mkhore na re ka bang re tlile ka teng re pinya ka re ba mpone re na ke hona Modimo a lebelele ka mkhwa o Modimo o nyaka dipelo tsa batho. That's why ke re mo la Mateo 21 bro ra bala gore morena Jesus a wisa ditafula e bana ba Modimo ke dipelo tsa rena ane ka mora dipelo tsa rena ho na le di business ka mefuta tse re di dekileng mara business ya mathomo e ke no re bolela ka yona bana ba Modimo ke pride. And this pride ke sona se bi bana ba Modimo se motlanga Modimo is the greatest sin in the kingdom. Re ka tseba re nto ya borapedi le a ithoma go Modimo e thomile ka lebaka la re o ipone a le close le Modimo o mobe ka re a ke re ya tseba before a tlo wane le moloi la Modimo then a tseba every corner ya Modimo mara a tla a tsena ka service sa pride.
ape se se sa pride se ntseng bana ba modimo wa itse ko kula madibo go re na le double service. I can cook better than semangma beno le ena e se motsena ko modimo a re nna nka ba le kingdom yo e kaone o phala ya modimo beno wa thoma wa ba le ntwa ko modimo go ba le ntwa ko modimo a se fenye a fenyo a lahlela go fase beno ntwa ya tla ya ba mo fase beno e tla ntwa ya tla ba mo fase ba modimo batho ba re tshwantse re lebelle ntwa e ke maphilo a re beno tafula e ileng gona ka moara motho ke pelo ya motho lengwalo la mareka 7 la go sa re a se dilo tse motho a di jang tse di tshelafatsang motho ke tse di tswang ka mo harapelo ya hae bano ka jeno ne ke no re a re lebeleleng pride and pride ba ba mdimo e re ka ile re ka no e lebelela ke khatlile ka our precious brother wa testimony mo la braka of salary fa di CD tsela tsa brother Mare una le ko ngwe ne re mo lebeletse le bo sister Maluka so wa bolela a rena ko ngwe a kere le fase le ba re rena ke rena ma Brian Imet a re sale a rapela modimo ore ba mo file channel re a rebe mo di stationing tse di rileng a rapela modimo re a rere a sa tsi di khodi tsa mo profit e ba sala bo yor phapara ke ba no ba bolela ba ra monna o la tabela itshireng yona ya nnete go bontsha ra ke sosi ya ka ke lentswe la modimo ene la le mo isa le mo profita wa na so bana ba modimo ne gore ke bolela so ne ke no re tabe e ya pride re ka no e lebella ka mangwalo ene mafelong ra tla ra bona re ina le damage ka tsela e nngwe makatsang e re bona le fase le so bana ba modimo motlhanga modimo a re the human race is rotten because ka service is a pride because Satan le ena yena go a fela a re tlhubula rena re lebeletse gore batho ba tshwantse ba tle ba re bone ha botse mola e se ka mkhwa o so service is a pride bana ba modimo se thoma ke se tla ka ona mkhwa o se tlileng ka tene re ka bala lengwalo la Isaiah 14 verse 9 a re le bale ke no le khota ke a dumela re batlhang ba modimo ba di balile haji ke taba ya re se thoma bana ba modimo se tla sona se bonala re ka se tlile go produce dilo better than and e se tla a isa le sela sa re modimo o re ai and e motho a thoma a ba self-centered bana ba modimo o ra re modimo a sa le hona mo yena because o tlhokala re ngwana modimo o tla ka o taba ya modimo o re ba re bona o le so motlhanga modimo wa bo sa ra se bi se thoma go modimo e se tla mo fase bana ba modimo a se khethi se tlhasela everybody se tlhasela le ba eta pele se tlhasela le preacher wa itse he nna ke preacher ke a kwala motho wa le bala re kana a se yena ke ene ke moya wa modimo ba no tlhokala re bana ba ke mo re lebele maphilo a rena o ya ka lentswe la modimo because o sibise for sure le utlule molaetsa wa last week na go bro ra bolela a re borapedi bo tshwantse go thome go malapeng sibise bana ba modimo se tlhasela se o tlhasela o sale o yeme le wena o mara o sa ipone wena o no yema o bolela re ka no for example ka o na le sibise sa pride o bana ngwana o khono re a ka no ipona a le kaone o phala batswadi ba ba mo system mo lefaseng a khono re and biano sibise se le busy se o pusha bana ba modimo fela o se o fitlhisa le motang ya re o ba le mona and mona o a isa le tayar o bulaya batho ba bangwe wena self wa ibulaya a re mazulu ba fela ba bulela bathi konke ukwenza uyazenzela wena so sibi bana ba modimo ke motlhanga modimo is the greatest thing mo mmusho bana e the greatest thing mo mmuso gore re tle re fenye bana ba modimo re tsene mmuso ngwa le modimo re tshwantse re ilwe le sona sibise re be le sefenye and re ka fenya sibise re tlo khona o tseba rona le tse dingwe tse re tshwantse re ilwe le tsona a kere Bibele e re bala mo la Mareka chapter 7 ya bolela dilo tse ka moka di tswa pelo mara source ya sibi ya dibi ka moka ke pride bialo as long as source ya sibi ya dibi ka moka e le pride o nyaka re tshwantse re tle re lebelele maphilo a rena o ya ka lentswe la modimo Bibele e re a tsena ka mo tempeleng a krea ba rekisa and yena mola a tseba re ho ngwadile gore ka mo ra tempele ya modimo ke mo tshwantse o rapelwe modimo lengwalo la bolela re modimo wa rena se modimo wa tlhaka but modimo a tla ka mo rapelo ya motho bana ba modimo a krea ona le tshila ya mathomo ya pride a ka se bua because of character ya hae a itsamaelang le sibe
a ke re ka bala ka mokgwa moprofeta a re leng ka teng ra lebela le ka dictionary o tlo kry-a re pride e na le opposite ya yona. So modimo o nyaka re ha tla ka mo pelong ya motho a kry-e ho na le humility, and that humility bana ba modimo re ka se a se selo se re tla re tlo se fear re tlo se kry-a ya ba a gift. Motlhanka modimo our character is not a gift. O tshwanetse o be le something se se tlang se tlo molda character ya hao. That is why re felwa re encourage batho ba la bebele le spoken word, because ke mo character e tlo moldiwang teng. A ke re o bala lentswe la modimo mo re badileng gona bebele re ba rekisa, and then mara just always at tafole, and re bala lengwalo la Mareka 7 verse 21 to 23. Lentswe la modimo la tlela o bolela diphoofolo go tsa matlapa le bolela ka rena. Bja le nna ke dutse ke le one ke le bala ke mango ke tshwantse ke mo supe mo ke re bolela kana tshwantse ke supe modimo ka sebelo re ke ena a bolelang kana, because dilo tse di le ka mo 21 to 23 di tswa ka mo pelong ene ke tsona tse di tshilafatsang motho. Bja no se vise bana ba modimo ka mokgwa se leng ka teng se thomile ko lodimong. Satan a lebeletse gore I can run this universe better than God. Bro, and ke ra re le bale lengwalo a re no le bala la Isaiah 14 from verse 9 to 15. Isaiah 14 from verse 9. Isaiah 14 from verse 9. Yeah. Yona ashimo e re felo ga baswi kwa tlase go ne go fudiega ka ntlha ya gago go khatlhantsha fa o goroga go ne go tsosa baswi ka ntlha ya gago e leng bagogi botlhe ba lefatshe go emisa dikgosi tsotlhe tsa ditšhaba mo ditulong tsa tsone tsa bogosi. 10 tsa bua tsotlhe tsa go raya tsare le wena o koafetse jaaka rona jaanong o tshwana le rona. Boikgantsho jwa gago bo digetse mo felong ga baswi mmogo le ditumo tsa digarepa tsa gago. Sebodu se adilwe ka fa tlase ga gago, diboko di a go khurumetsa. Kana o wele jang ne mo legodimong wena na le diamasa morwa mahube. Kana o dihetswe jang ne fa fatshe wena mofenyi wa ditšhaba. Wena o ne o itheile pelong ya gago wa re ke tla tlhatlogela kwa legodimong. A re le bo Bruno ke nyaka yona a re wena motlhanka modimo bana ba modimo ba ne ba re le go kondelang maloba ka double service a ibulela straight motlhanka modimo a re immediately thoma gore ai o wile, because o wile ka mokgwa o rile ya yena a lebela ka mokgwa modimo a rana lefa the whole universe a ipona o ka re yena a ka le rana ha botse, and then a tsena sa ka sebisa gore ai ke nna nka dira so taba e ya sebi bana ba modimo ke nonya ka re tle re lebelele ka mangolo gore mafelelo e disturb bophelo ba motho ka moka gore a palelele le ka o tsena mosong wa lodimo mara ntse a tsena kereke, because modimo a nyake batho ba o tsena kereke. Bana ba modimo o nyaka batho ba re ba tla mo servicing ba tle ba tlo service maphelo a bona ene modimo o lebella dipelo tsa bana. So service e se thoma bana ba modimo are I can do better job of running this universe than God. And kanti yena asa and service se thoma la bona se re lidela kae se re lidela mo ntweng, because pride sin lead to a rebellion. Because ke taba ya re ke thoma ke bala le boikgogomosi bana ba modimo a ksanya ka o tsia sa motho mongwe nna ke boletse e tshwantse e no kwahala. Then mafelo o thoma le di hoga ba no thoma di hoga o a tlo fenyang ke yena mafelelong bana ba modimo a tshwantse a irene a di ba no modimo o re file a weapon bana ba modimo e re ka fenyang ka yona mo lefaseng, and weapon ya re fileng yona ke lentswe la modimo. Le ka lebaka le e motho a nya go fenya o tshwantse a tloele bonna a re ke gore una le ke a song ra yopela mo ngile believe I surrender. O surrender bo wena mo modimong, and motlhanka modimo re o surrender everything. E a bolela are we a dimensional being bana ba modimo a ke re ya tseba re na le dimension number 4 ya science, 3 ke time ra ba le bo light la ba le bo yin dilo tsela ka moka bana ba modimo e ka ba ditšhelete tsa ka nako ya ka ke tshwantse ke di surrender le bo modimo.
my beautiful house, my beautiful wife ke tshwantse ke di surrendele ho modimo but motlaka modimo a re sevise ba ba se paralyze le batho to such an extent that asikontle se ka mohara borapedi and re ka se bolele gore se ka mo borapeding ba diphutego tse dingwe ntle le rena ba message se tsene yona ka bo message e o ka lebella bana ba modimo ba bileng le mengwa e mentsi ba rera molaetsa wa modimo ba bangwe be le re a iketla le ka di-CD tsa bona from outside overseas mara ba re le ba tsena ka se ba re no mara mola William Branham mana sa ibona ape mo profeta na sa tshwanela a boletse sone a tshwantse a bolele so o sa tlhokomele le ha o la modimo a ke re bebele yere wa le tlhono ke wa tsereng tshepe ya a ibe ya mo le modimo because o itshepa mo mothong nna motlhanki wang wena o tshwere dithero tsaka le mola ke criticize mo profeta wa na go tsamaya le mola nna self ke tsene ka sebi sa pride ape nna ka se phale ka William Branham ola as I really grateful mola modimo a re botsa dilo tsa hae ba modimo wa ditsia a di fihle and then a di fihlele ba botlhale le tlhaloganyo ebile yena a lebeletse gore mafelelong chance a di utulele bang e leng bana so that is why mo musong wa lodimong ba modimo bibele a ona motho a tlotse nang musong wa lodimong ntle le re fetwe re be bana tlaka modimo a tlhalosa a re bana ba nya go rutiwa kana go tsotlhe a ba tsebisile mara rena ona ba no re fihlile mo nakong ya re bana ba modimo ka mo a re sa eletsana he ke thoma ke re mo be ke broro o bone poster ga re wang ke letsa wena o itsisi it is ke because ke service ba no service ba ba modimo e re bona se le so se ile so se ira mafelelong motho wa hona ha khone wa mwela modimo because modimo ha tsamaelang le pride and service se di tsweletsa ka mefuta e mentsi motlaka modimo a re ke mabomo a lefase standard of education fashionable clothes mola ebile ba sa tsebe gore mafelelong sona se ba expose gore ba be shame motho ya rutwa lentswe la modimo ha botse gore sister wa apara ha botse bibele a kere dithuto tsa bane go light ba tla ba re mosadi ko apara mo tlhong a be le tuku mara lentswe la modimo le re mosadi o filwe meriri e metelele o be se aparo sa hae o tloela meriri e re metelele o sala o tsensa meriri ya maforo kana o nyaka re o be leni le utlwele brura e bala ka sekgowa o be le a proud look better than ba babo ya no ra o hana se modimo a o diretseng so a ka mkho modimo a o ileng ka teng so mtlhaka modimo a re ba bangwe batho mo lefaseng re the pride ka our forefathers nationalities culture and then re le balo kana dilo tse ka moka di hona mo modimo molaetsa wa tla mo bururu gape mo o ya ka lentswe la modimo monna wa nyala ene o nyala mosadi o moti wa borapedi no na papa kana le basadi ba babedi a o khona la koko yeso o tsoma ka rakhulwaka le banyala 3-2 why na tlo nyala mosadi mo o ra wena o ba o borapedi that's why baby ba bolela ba bangwe re proud ka dilo tse tsa ba forefathers and mafelong ba ba re tshaka le mo ditabeng tse our nationality why South Africa is better than Zimbabwe re tshantse re tle mo tabeng di culture tse tsa rena ba ba re tshantse re tle because modimo ha dinya ke bona le siemo se modimo nyaka ba aba bitsang ka lentswe la he batla ba ikokobetse ba ifemole ba ibe mo tlasa lentswe la modimo motlaka modimo tlile mo a re ra molaetsa wa re modimo a re bitsa o re biletsa mo lefelong le lengwe la law and miki ba ne o le law and miki ngwana modimo ra re pride a isa le hona mo wena kana botsotsotlhe o phela o le wa ikokobetse ba no ke rile a re libeleleng taba pride e dirang ka mangwalo re e ka dira ene and since e bele le di family le ko mishumong pride taba e bana ba modimo e ka ba e dirile bro re mpa le lengwalo la Psalm 10 le ba le verse 4 a re bone mo pride e ra ka mangwalo verse 4 yeah verse 4 Amen. Yone ba la gajana. Moikgodisong. Mo boikgodisong jwa gagwe. Ga a batle modimo. Motho wa le pride bana ba modimo anya ke modimo. Ke ntho ya mathomo pride e dira. Motho wa ba le pride anya ke modimo. Modimo o iberekisa batho o eletsa. Ba ne a berekisa batho re batle ba o eletse ka re wena wa ihohomoso ra ra o nya ke dikeletso tsa modimo.
ke re lebelela se pride se dirang ka mangwalo a skere re tlele mo 30 Proverbs 13 bro verse 10 Diane 13 verse 10. What proud can do mo mothong, and then mafelelong taba e bana ba irala le ko malapeng bana ba feletsa ba ema ba proud a bana batswadi ba sana taba le bone e ka ba vice versa e ka ba e brother kgotsa sister kore as long as motho a tshwere ka CBC bana ba pima ha khone lo tla mo le mong la ra ka surrender kgotsa a confess le a ile pause e ba le habana yeah ka boikgodiso go tsusiwa kgang fela la bona se CBC sa pride la bona re se dira eng bana ba mpimo le bona hona le digwagwa hona di kgang ke taba ya pride amen and digwagwa ntse e di thomile go malapeng mafelong di fihla kae le di service and modimo a ka se khone o blessa service a itlatsa ka moya go lela gore e khone o tswela pele because ke se sa pride e bebele ire wa o ikhukhumusa ha irene ha nya ke modimo number 2 o tswa ini kgang amen re sa lona mo Proverbs bro ni ba leleng mo le no tshelela mo chapter 11 di ba le verse 2 le utlwe ke tse sibi se sa pride se di dirang dilo tse amen yona e ba le habana chapter 11 verse 2 boikgantsho bo bapile le ditlhong boikgantsho bo bapile le ditlhong today le fase le batho ba tsamaya ba sa apara ka lebaka la boikgantsho because ke nyako ba better than o bona ke reka nyane le ya lena tate mapuru ile le re basari ya ba apara maruku ka bona a se yona yo ya hatella mo na go re phela mo yona wa pe batho re tshwantse re be ba botse mara yana re bya no ke lengwalo la kutullo chapter 3 la futso ya Laodicea mo re ba Bibele re ra re tlhoki silo a re tse re talk as long as there is na mo mokhetho ba ba modimo ra tlhoka so pride ba ba modimo e re fitlhisa mo tabeng ya rena go ngwe se ke hana o amoela se ke se tlhoka ka lebaka la re a ke khone o share maybe le bo brothers na go ngwe ke a iphitlha a ke bereke njani so dilo tsa o tshwana le tse he nka botsa bo brother ke bereke marabontse ya bya mola ene go wena o tshantse no tla o ikopobetse o amoele seemo sa o ka mkho wena o leng ka teng bya no pride bana ba modimo Bibele ire bo ikgokhomose bo ira ine bo tlisa ditlhong today ba ta ba sa khalma re aparang ha botse ene taba e a ithoma bana ba modimo ithomile o ka rasisibi batho ba marabane ba tsiba hore ke sebe ba re ithoma ya mamakatsa today a isa le semakatsa o thoma o bolela e ka no ba ka mo lapeng ba tla ntwela bana ba itirele bo ithatela be ke nako ya bofela mara se bana ba modimo a se a loka because even ke sona se rang today le fasile le be le ditlhong ka tsela e leng ka teng le sa le ona mo chapter 11 bro ba lang 28 yona e ba le habana chapter 11 verse 28 yo ikanyang khumo ya gagwe o tla tlhotlhorega mme ba siame ba tla tloga jaaka matlhare gore bana ba modimo le ya re ka ba le lehumo la lefase re se ka be ra fihla mo re bang le pride re tsime ka yona because Bibele re tla irang re tla tlhutlhurea so mongwe bana ba modimo tlhaka modimo wa bolela a re by pride we sin against God and ke na go re phela mo and that pride lead to distraction and arrogance and mafelong re tlo ba Bibele re tlo tlhutlhurea skere bya no and arrogance and it lead to what to a downfall so go botlhokwa re bana ba modimo e re tlhokomela ka mitlhale ka matsatsi taba e se ka bono ba ka ya re tlile kerekeng batho ba tle ba re bona bophelo ba rena re bolebelele o ya ka lentswe la modimo because se bi se bana ba modimo le fasile re le bona le so ke le baka la service mo tlhaka modimo are the whole human race is rotten because of pride mara re ka tseba re rena re na le lefelo le modimo a re biletseng mo lona re tlo tseba re mafelong bana ba modimo re tshwantse re tsebe gore dilo tse modimo a nyaka gore re di dire ke eng e tla mo Proverbs 28 o ba le verse 25 to 26 mo re bolela ka dilo tse di irang ka pride and this pride o ka se ikre go mashikeng le and e seng le ba le ba o se rapele o ikre mo ba rapedi because mo tlhaka modimo a botsa re evil le mo di assemblies a re sana le taba ela ya ba apostoli ya re ya o ba one accord mo modimo a tshantsa ke se moya wa hae nna ke bona ke le betere o phala batho ba bang 28 verse 25 yeah yo o
pelo tsetla o tsosa dintwa. pride bana ba modesi e tsosa dintwa. Modimo bana ba yeso account mashaba a batho. Modimo counta dipelo tsa batho. Re ka ba re le ba banyane mare re ka kwana Bibele mo re Jesu a re ba tlo tsiba bjang gore lena le baka ba tlo tsiba he lena le ka ratana. Mo na le pride ba tlo Modimo le rato le ka se be ho. Bano and as long dipelo tsa rena di le tse tlhetsa o tlo tsoa ine dintwa. 26 bro. Yo ikanyang tlhaloganyo ya gagwe ke selele. A una e go re ba dilo ka moka bana ba Modimo a di betsa go godisa Modimo. E se no re motho a yeme a ka ye tlhaloganyo ya hae. A ke re lengwalo ke rile ke thoma taba e bana ba Modimo ka le bontsha re motlhanga Modimo a re sebise sa pride se tswa direct go heleng dimension number 5. Ba be se tswa go heleng wena o nya go bea o ya mana bjang le Modimo ko dimension number 7 mara wena o tshwere character ya number 7. Re balele bro mo lengwalong la James chapter 3 o thome mo 13 if I'm not mistaken to 18 re khone o bona re taba e tswa ile mo kae. Jacob Jacob chapter 3 from verse 13. Amen. Yona e ba le gabja ke mang yo o tlhalo yo o nang le tlhaloganyo mo go lona a supe ditiro tsa gagwe tsa tsamao e siameng ka bonolo jwa botlhale. 14 mme fa lona le lefufa le le galakang le kgang mo dipelong tsa lona lo seke lwa ikgantsha Le suke la cancer. lo aketsa boammaruri botlhale jo ha se jo bo tswang kwa le kwa godimo mme ke jwa lefatshe. Botlhale ba o ikhanso bana ba Modimo a botswe go lodimo go tswa mo lefaseng. Tsela pele ka yona bro. Jwa nama jwa madimoni gomme kwa go leng lefufa le kgang teng gona go na le tlhakatlhakano. Mo na le hufa bana ba Modimo le taba ya o ikhanso na le tlhakatlhakano. A ke re fela na bongwe re ngwana di prayer request gotsa le ya re sa tlise di prayer request mari re rapela re tseba le ke netse re di khopela go Modimo. Re khopela dilo tse khulu Modimo. And mo la re le bala ka rona le ntho e nyanyanyana a re khono itokisa. Ne a re ra ka sa opola ne re le mo classing pastor Mko. A re yena a ka se ruti di mystery. Ene ke nnete batho ba sa sokologa. Di mystery bana ba Modimo di ka se re tsensile Modimo. We must repent. Amen. And re tsebo re bo ikhanso a botse ko le Modimo bo tswa mo lefaseng. Iba le up to verse 18 bro. Bona kwa go leng lefufa le kgang teng go na le tlhakatlhakano le tiro nngwe le nngwe e mpe mme botlhale jo bo tswang kwa godimo ga ntlha ke jo bo boitshepo. Bana ba Modimo a ke re ra tsebo re fela re utlwa ba rona le boloi. Hape moloi a se o la re mo krang ba re ba mo tshwera fufa. Aowa ona mo ona boloi. Dipelo tse di fihlele Modimo a di bone. Le ngwale la boroma pura re ba le la mathomo la bolela ka tafula pelo ya motho. Hape a ke sala ke re boroma pura ke motlhoile bana ba Modimo ke moloi. Ke sa ke motlhoitsile. Dilo tse bana di tswa kae di tswa mo. Se Satan o betile batho ka sebi se bana ba Modimo to such an extent that batho ba rapela plaque e mara a ba ratane. Motlhaka Modimo a re a ruta ka molaetsa wa restoration. A re le ntse le tla le tlo re rwa botse re tshantse le rostere back dilo tse that insect e di utsitseng. A o sana fellowship ka mara tsela ya bana ba borapedi gore o ka re wa tse a ke tsore re ka re rapela ke tsore ke se zalwana ro ke se because he service e tla mo Sunday motlhaka Modimo wa tla wa rera he service e tswa o mmelo mo go ikela nna ke sa ikele ke sa ya hae go iponela tsa ka le lapa la motho o a shule mola o tlhoka encourage ya lentswe la Modimo mara because batho ba Modimo re apere ka service sa pride fellowship a isa le gone and Modimo a ka se khone restore dilo tsela back tsa fellowship rena re palla ka o sekolo
mara molaetsa wa hae modimo a o change e no ba o nyaka re go back mo di positioning tsa rena bana ba modimo and re ka bua mo di position tsa rena modimo o tlotla a tsia kereke ya hae bana ba modimo I move ya pele so motlhaka modimo wa bosara moswa go lo dimong ke moswa wa bana because children are trusting and they are teachable. They always want to learn from the father. Ba bana ba modimo e leng bana rena re bana ba modimo ba le re le bana ba modimo a re beng go fase and re be re tsore re tshwantse re be le seemo le leemo le la re tshwantse re be ba go rutiwa and then our children are trusting and they are teachable. They always want to learn from the father. Who is our father? Ke modimo. There is not as long as bana ba modimo there is no humility. Ora re modimo asintate wa rena because of Bible ya bolela ye re motho a rata lefase le dilo tsa lona le rato la modimo a le hona mo yena ke le ngwana le rato ba lwa haholo mo hae e tla mo lona bro 1 John chapter 2 from verse 15 ka se bi bana ba modimo re senyetsa modimo lo fetisisa ka se bi se sa pride. By pride we sin against God. And our senyetse modimo fair. By pride even ourselves rat senyetse. John chapter 2 verse 15. Amen. You never la habya. Lo se ke la rata lefatshe. Le fa e le dilo tse di mo lefatsheng. Fa mongwe a rata lefatshe, lo rato la harara halo yo mo go yena. Tsena pele ka yona. Tsotlhe tse di mo lefatsheng e bonkeletso ya nama, le keletso ya madi, le mabela a bophelo. Ha se tse di tswa le mabila a bophelo bo the pride of life ka sekgowa. And dilo tse ka moka ba ba dem a di hona mo modimo ba re ka no e marabolela wa tse nna ke rata modimo mara as long o rata dilo tsa lefase ngwana modimo le rato la modimo a le hona mo wena because of Bible ye are tlweleng lo the cancer ka dilo tsa lefase. No one who is proud will ever gain anything from God. God resists pride and gives grace to the humble. So modimo e a re bitsa bana ba modimo re biletsa hore re tshwantse re tle re tloba mo fase. Pride yi tswa ko skoting sa di hair. Hona le a virtue e ka khona mo ba ka modimo ya re ya ba mo kingdom ya modimo. That virtue is humility. But humility akere ka mo ara soul ya motho motlhanga modimo re rutile hore re na le sekwisese wa he se tumelo ke ene ke doubt bjalo he o sina pride o sina humility mo pelong ya o ke bona le ene pride ene modimo a ka se khone o tla bo pride e leng hona because modimo o nyaka pelo e bana ba e hlekileng that's why a tsena ka mo tempeleng a fihlile a koloma ka ditafula gore yena modimo a khone o tsena and then a khone bja re motlhaka modimo wa bolela a re as long as motho ana le sibi ana le pride a ka se khone o tla a confessa mo modimo a bolele ka molomo a re amesina and the Bible e re motho a re a ke na sibi need I take mo yena bja ke only humility ba ba modimo e ka tlang ra dumela re bana ba modimo a ke ha ne re kolwetse mo le la Kriste Jesu re rapela metlheng ya bofelo re tshwere molaetsa wa metlheng ya bofelo kutullo mara as long as we sa confess dibitsa rena ba iphela modimo a hona go re yang and Bible e re a re ka se gain kingdom ya moswa ko modimo because modimo o resist pride and then o nyaka ba bana le humility. So this humility ba modimo e ka tla fela Bible e re yang le fasting le preacher gospel ba ba dumelang le ba polwetse mo lineng la ntate morwa moyo halela a ke Petro ne a tshwere ya revelation wa tseba re a rena maina ne ke leina no ba di office tse modimo na tshwantsa te tsweletse ka tsona e le tsela pele ngwalela le re le ba rute o tlhokomela tsotlhe tse ke le laetseng tsona bjale hore modimo a tle a tlise character e ya humility ba modimo ke lentswe la modimo le ka khona go build that character a ke re ba fela ba re re ja dijo tsa wa mmele o na le tse ba re tse ke di vitamin di na le eng di tlo phedisa motho motho wa o rata o bala di magazine e ka ba tsa di pornography le o sa phelile yena mara o tlo mmona bjalo le ngwana modimo o dula mo a feed soul ka lentswe la modimo motlhaka modimo a re tlwele mo rerera batho a lot of sermons re ba philele
the semos re ka khona fela re ka tlosa service sa pride because ke the beginning ya a wisdom e motho a ba le humility and a pride ba ba he against wisdom because wisdom o ikira mo bathong e ba o eletse mara mafelo wena a o nyaki because o ipotsa wena wa tsiba ka ya o sa felile beno le tsela modimo la bolela mola le re dilo tse motho a bolela a re yena o na le tsibo kwa ikhokhomos a di tswile odimong di tswa mo lefaseng motlhanka modimo e a bontsha bana ba modimo a re ke lefelo le la batho ba ba lahleleng because o bolela ka the seventh dimension askere o bolela ka the seventh dimension bana ba modimo to be honest re sa le mo ene mo ke hele mo ke hele motlhanka modimo a re bottomless pit because a ke re nyaka re a tswelela re tshwane le yena gape yena a sa le ona mo modimo mo dimension number 7 as long as bana ba modimo our character is not God lens ora re sa le mo motlhanka modimo a re a surrender bana ba modimo re surrender dilo ka moka re tshwane le David a re ke bile ka thaba e ba re yang ntlongkholo ya morena re khatlele re thabele o fepwa ka lentswe la modimo gore re fepwa ka lentswe la modimo ba modimo felelo mo yena a le gona re tle le rena re be gona modimo ha gona mo o fentse mo a tla a fenya sathana ba motsela le dikhi mara batho ba re rapela modimo messaging ra hanelela o tla mo ene motlhanga modimo a re ke because ke service sa pride ene service sa pride asisi a o senyetse modimo fela le wena self and even your family or your co-workers ka taba ya wena o na le pride o ba bona o ka re bona a ba sa le silo because pride ba ba modimo it led to destruction and arrogance and mafelong it is a downfall so modimo a kre bible e re bala broma mpore e boletse ka pelo scripture sa Thomas kere God want our heart not just our verbal allegiance so re chance re tle re ka nako tsotso a re motlhaka modimo it must be our daily request Lord search my heart and modimo tla o search ka ene ka lentswe la modimo itibeleleng lena bi le bone he lena le tumelo o re Jesu o sa le gona mo rena bjale e re bala lentswe la modimo wana modimo la o search because of taba e re tshwantse re tsebe bana we mustn't put our trust in the things that we have. God called this idolatry. Dilo tse rena re tsona re ska be ra tsa trust ra ya rena ra be ya mo tsona mo modimo bana ba modimo dilo tse Bibele e re ke idolatry bano taba e bana ba modimo ya lengwalela la Proverbs 6 verse 16 Bibele e rona dilo tse tlhatse tse supa tse modimo a di tlhoileng ya yona ya mathomo ya yona bana ba modimo ke yona because ke yona e paralyzing le fase re le bona le soka tsela and I see se bana ba modimo a se a tswa ka mara bo rapeli se sa le ho dan le tsela modimo le re ti submita mo modimo re tshwantse re be le ba submita bo ba holong ba phuthe a kre Bibele e re modimo ha lebelele sebopeo sa motho bana ba modimo e una le our late pastor I'm sorry re ke bolele so wa tsena go ngwe ke ntsikile wa ke a bolela ke ra modimo ke pastor Skhosana mara o nshetse a legas because a bolela nna a re bo be ba mara batho mo o lile morene a ba lebelele physically ke spiritual growth amen a re ngwana wa 18 years a ka tla ba moruti wa hawo ene mara hele re ene pele ya o ithabitse a isa na le hofa a isa na pride ya re nka se le dike ngwana mafelelong o tlo mo sala mora because a se yena ke modimo a mo leader and the statement se ke sina ke se gopola bana ba mbela ke fitla ke re modimo ke a lewa because that ke mo ona be a no ke ona ke bole ya matlo ke bona taba ya fellowship e botlhoka ka tsela engwe makatsang a tlo bolela le nna mantswe a ne re le go kondelela ke le double service breakile bana ba fihlile late le rena re fihlile late re ntse mo la re bolela bana broro mo le nna go mpotsa are ene o tlhokomele more especially ba ka o a preacher Sathane o berekisa ba bangwe re le bona ba tle ba wis o ska be wa dumela re o fetso preacher ha batho ba tla ba re aka jeno re molaetso mo botse and then ba fetsa ba phaphatsa ba o nameletsa ba o isa go modimo ba Sathane o lebeletse re o tlowela mo fase o tlo go bala so bana ba modimo le tsela modimo a re nna a ke lebelele sebopeo sa motho
ke lebelela pelo ya motho ba ne re ka fihla mo tamo ya gomela moyo mokgetho ba ba batho ka moka mo Bibele ye re ska ba le motho re ka bang ra mo hodisa mara I'm not saying re ska tlhompha ba holo ba rena ba kereke re brothers and sisters mara ba holo ba phuthego he o lo re batla ba leader ka moyo mokgetho a re ba feng tlhompha no matter ba banyane ba ka ba banyane mo rena ka matsalo mara o re ba leader ka moyo mokgetho a re ba feng tlhompha because a isa le bona re tlhompha modimo ka sebele ba no pride ba e ka tlisa distraction and arrogance and mafelo ya tlisa a downfall so motlaka modimo wa bo sa re taba e ba it must be daily ask the Lord to search and know your heart na pelo ya ka ke fihletse lena litsi mara modimo wa itse so modimo ba modimo ke camera e fihle modimo ke wa rena ke modimo wa dipelo that is why bro a re no tlape mo lengwalong le la Jeremiah chapter 17 from verse 5 Yeah, 17 from verse 5 to 10. Amen. You never have 17 from verse. Morana o ile jana a re o ru tsitswe monna yo o ikanyang batho yo o dira motho letsogo la gago yo o ya gagwe e fapoga mo moreneng. Bona bona taba ya o tsia tshepo ya go ibeya mo mothong. Motho o le yena a fakwang mo moreneng tsena pele ka yona bro o tla nna jaaka setlhatsana mo sekakeng a sa bone fa molemo o tla aga mo motlhabeng o bolelo wa sekaka le mo nageng ya dikhalaope fa o sa nneng ope ke motho o tsia tshepo ya a ibeya kae mo mothong ba no wa pelo ya botlhalo tshwantse a tse tshepo ya a ibe mo modimong ene modimo ke ena a tlang a tla a mushetsa tsamale e tla bro mo Proverbs 16 umpalele verse 5 and then from there otshila re bala 18 and 19 same chapter Proverbs 16 ni diane 16 amen chapter 16 verse 5 amen leruonyana la tshiamo le phala le legolo la tshiamololo pelo ya motho e akanya tsela ya gago mme morena ke ene a tsamaisang dikgato tsa gago ka tlholo e mo molomong wa kgoši tsilang lo re bala 18 and 19 ona mo same chapter boikhudiso bo latelwa ke tatlhego boikhudiso bo latela ke tatlhego ga no bana ba modimo ona ba a ibonagale nka no tsamaya ke sa iphamisa mara mafelelong ke tla kae tatlhego ga no le jela modimo ba modimo la re bonsa re mafelelo mo na le silo se modimo a senyaka gore tle re khone go ina taba e bro re mbalele mo lengwalong la 1 Peter chapter 5 and then re tle re una le tsopola se sengwe sa profeta mara re tla tare ke felletsa ka sona ke tle ke se bale bro ra mbalele 1 Peter chapter 5 from verse 5 bro from verse 5 le lona ba bashwa utlwang bagolo mme lotlhe direlanang ka boikokobetso gonne modimo o ganetsa ba ba ikgokomosang batho bo botlhe re tshwantse re direlane ka ene ka boikokobetso because modimo o irilene o ganetsa ba ba ikgokomosang tsela pele ka yona bro mme ba ba ikokobetsang o ba naya boitshwarelo batho ka bana ba modimo a ke re rapela re lebalele ba bana le melapo boreng gore le rena modimo a rena tla re lebale ape modimo a re lebala a re ka se re lebale mo la dirisa confessa melato ape bro re go foseditse gore kutse go ise restaurant go reka cold drink a o tshwere re tshwarelana must verbally re bolele re tshwarelane melato mara o fihla mo la emong le la bana ba modimo o fihlela fela motho a na le character ya humility e sengwe o ikgomotse mara bro go ntse a bya mma
Musari wa ka o ntse a bya mara o re ke khupele tshwarelo. It is because are not this character. So modimo ba modimo e bona a sa re tshwarele. Gore batho re no irelana diphoso. Mafelelo re rekela na sela rena na re tshwarela. No tshwantse o fihlelle yemo la re o na le moya wa modimo. Taba e bulelwe go senyeditse 1 2 3 and then re tshwarelane bophelo bo ya pele. Mare as long as re na le pride ba ba modimo tlo no phela o na le dikgogagogano. And then dikgogagogano tsela ne kutlwa ba dipolitiki maloba ba bolele. Ba re when the two bullfight the grass suffer. Ona ba no akare bo bro ba le ke no thusa and a ke tsebe go thusa o fihlella ne mo bo trusting. He nga thoma go wa wana le bona ke bo mang ba batlo suffer ke congregation eze ho. Ba no ke tshwantse ke submit then ke be le moya wa re ke rutiwe le re dilo tse di be re kwa byang and character ya a preacher ra ke byang character ya a treasure e byang gore mafelelong le nna ke tle ke tsibe mare ka tla ka tawo ya rena ke a tsiba ke na le pride e re ilwa rena ko dimo kwa congregation ke ona e tlo safara ba no re le ba modimo re tshwantse re tse gore and the pride di bana ba modimo mafelelong e tlisa taba ya gore a o sana unity o no phela o na le division ka ya o sa feleng ba ne re nyaka o tsibana le modimo re tshwantse re tle re be le sebopego se sa yumeledi mo la bro ne a bala emoteni bebele ye re modimo o tlhoile ba ba dikhanisang o nyaka ba batlang ka motlasa taolo ya lentswe la hae and because yena modimo self o resistor proud but give grace to the humble ke lengwalo la James la Jacob chapter 4 verse 6 gore modimo o hanetsa boikhukhumuzi and o nyaka ba bana ba modimo ba batlang bona ba tikokobetsa mo lentsweng la modimo kana go tsotsotsa. So motlaka modimo are it is only humility that will say I'm a sinner and I need to be saved. Ke humility ba le ito ira gore ke te confess nna ke moetsa dile ke nyaka go phulusa ke sarende go modimo mara as long as ke na le pride ba modimo dilo tse nka se khonotla ke tla o di dira ba no na le lengwale la re le balileng bro la Proverbs 6 verse 16 askere dilo tse la ka moka di sala di tla di ba bona di bitsela ba modimo re balile le lengwalo la Marleka 7 verse 21 medarara di no ba yona taba e that is why morena Jesu ya bolela mo lengwalo la Matthew 5 verse 28 ar ba le ska be la o tswa askere e mara nna ke dire he monna ka direlela mosadi aba a mokhanyo o tsitse le yena ba no bona batho ba rutiwa ya ka lentswe la modimo re a sister wa apara ha botse ha apara di see-through ha apara se aparo sa monna it is because modimo o nyaka re ska tswa di khanyo mara ona ba no di bona because of pride ebile re feletsa re di praise hey sisters king jeans sa o channel se because of pride miriri e ya o channel because of pride bro rabetile card miriri e wa tse card ya o channel it is because dilo tsela ka moka ba bo medarare bo di jealousy boloi source ya sibi ke sona se ba ne re ka tlwela sibi se ba modimo ratla mo tseleng ya borapedi ka nnete ka o ikokobetsa because motlhanga modimo are is only humility that will say I am a sinner and all what I need is to be saved. Bible e re motho ka yema a bolela a re yena ana sibi need ayo hona mo yena ba a re utlwe motlhaka modimo ro a re re ba le lengwalo lela la bolela ka dipelo ka ditafula ka re tafula ya rena ke pelo askere mo molaetseng wa door to heart statement yana se senyanyane mara e o ka se tseya se ka ba le mogola motlhaka modimo a re you get Jesus into your heart. You get Jesus into your heart. All the pride go out. Because ya tsena o ste tafula e laske. Amen. Ya tsena o sa tafula ela yena ya tsena o ira ini the pride go out. Are e biano ya tsela pele ba modimo character is a victory. Akere re montwe mo borapedi. Ha hona wa inyaka this victory ba no o inyaka o ipono ashi ya le dila modimo tlhaka modimo our character is a victory not a gift a man without character cannot reign because power apart from character is satanic but power with character
is fit to rule. Power with character is fit to rule. So vanhu va Mudzimu moya wa Mudzimu he a re tlatsa ka Mudzimu a ka re tlatsa ka moya wa hae re ka rula dihwai tse ra ba ra tshelela le social movement ba rona le setlhophang se sengwe se la ka nnete ke sa Modimo mare o bona batho ba sa tsebe Modimo a re rata pride ona monna o la wa smagma o la o itira o mokaone so mara motlhaka Modimo a re and se se ka creating that character la tseba a la itse a re ke word create character. Because of pride here William Branham a bolela le batho I don't even want one in my house television because bona ne bana le tšhelete le ba ibolo ba re o irata re ke modida na tšhelete but yena ne a tsiba dilo tsa ntwa ya hae ya mosimoyeng o re television ba re ba mpe a itse ka montlong mafelo e tlotlisa busula bo bongwe bo bo sa tshwanetsang mo yena le bana ba hae because ona ba no to be honest ba Modimo re phela pride re tsamaya pride re bolela pride re apara pride le re ja pride and mo Modimo a sa re nyakeng mo Modimo ya ka re tle ba Modimo re no surrender ra ba mo yena ra bula dipelo tsa rena he re bula dipelo tsa rena motlhaka Modimo are you get Jesus into your heart all pride go out ke ditaba tse di tse re ka di bolelang ka pride bana ba Modimo re no di tsaya ka mangwalo a ke so tseni mo molaetseng o yena a o re rileng mo prophet self wa pride ba bana le message ba ka ba yo bala ba o tlo o bolela bya mo profita ka pride and pride bana ba Modimo ke se tswang from the center of hell well to be honest re phela metlheng ya bofelo mara bana ba Modimo ba o rapela molaetseng wa nako ya bofelo ba sa letse re so tsimola re ka tswa fele re ka tla ba Modimo ra ba le humility ra surrender ra tsaya dipelo tsa rona ra di fa Modimo a ke tsebe sister Maluka last ba se fela sela re phuta ya Modimo ya mele ka mawo se se reng I surrender all to Jesus re se opeleng phuta ya Modimo ya me ka mawo go fihlile mapelo God bless you richly re ka chorus nyana ela ya song I surrender all to Jesus Mutlanga Modimo are you surrender all o be o surrender gore Mutlanga Modimo are re surrender dilo tsa rena ka moka bana ba Modimo o kry re le nako ya rena 100% ke ya Modimo